Ami si gen la. Gen men. E ba nou? Monshe, sa m pasan ba sa mwen ba pale nou. Sat gen la. Monshe ba madam. Am gen ba madam. Mba son bon moun de gen amon monshe. Madam mou an ba chal. Ki sa? Madam mou an ba chal. Koman madam mou an ba chal? Bon ba konye. Able di madam mou an ba chal ou di? Madam mou an ba chal. Mba konye. Chal manje madam mou. Oh! Son wè la wè. Asan se pasan ba sa mwen msezi. Mba jen mba se si mwen zon mwen gosalite. Mwen sa mwen msezi. Map tan li vin la. Mben. Le vin la wala ven. Map pala avel kanmen. Mbiye kwe la vin la kanmen. Sè di man. Pa di soute am. Sa kom si mba konan. Ok, mgon chan ap jere. Pa meten nan zelo papa. Sot sou mwen. Pa man moun dou. Ou sot an ba chal. Ou sot an ba chal. Comment ça? Mais vieux vous dire ça passe? Ou pa kon le yon moun sot an ba chal. Non, bah Ou sot an ba chal. comment on va là? Même pas les papa avant encore. Ou met alan ba chal. Oh, comment? Alan ba chal. Mba nan ou encore. Mte confirme nan oui, mais yo an ba chal, mba nan moun kan ba chal. A chal même sandal chal pa ka met nan pied. Oh, pour que ça calotte ça? Pour que ça calotte ça mbon calotte. Mba ou net. Yo, baz. Ma pa la wè son de sa mte di la. M'tende ça fait mbel calotte La là. de balkou. Mtou nan ba chal. E ba chal, boss. Nan ba non? Qui chal ça? Lan ba chal la meti son moun. Ou mal pou dekouvrir pou wè. Ki fason nye men. Mais kaka, mal temps de faire compte. Hello baby. Après tout ça, je me dis, why?